وصحبه أجمعين. هنا كيف يجي دور بكم؟ وش كم؟ ما قلت إشكنجة ونياتيال پیغمبر. أو شبيدي ما قلت يدي إشكنجة المسلمان. وبيشاوا إشكنجة البيغمبر عليه الصلاة والسلام هاتر كرن عين يقولوا إشكنجة المسلمان جي هاتر كرن هشمارا مسلمانا روش بروش زيادة دبو وروناهية إسلامي قشتر دبو ويجا قحرا مشركان دسري مسلمانا ند فقية توا بري خودان مروبين قبيلة خوا إن مسلمان بوين يعني كي جا قبيلة كي مسلمان بانا بري خودان وا مشركة بري خودان وا أقرباء خوي مروبي خوي مسلمان جربجر إشكنجة وأزديت روان ذكرر يعني تخليد قه حبس وزندان قه شواط وليدان وقه برشي هشتن وتيكرن لبلي أب جرى أزيت يعني أب تخليتي أزيتي قدريا خودي بسري وان دهان جوان رسبك دهان وتكسي نيتا زيفراندنا جدين نتكر يعني تقال بيقى إشكنجة جوي جديني خود بزيفرن ند زيفرين مسلمانان صبر کرن حتی خدا او کرن پیشیوان بشریتی یعنی کرن پیشکش و پیشیوان جی بشریتی یعنی جی انسانی دنیای را ایدی چند مینا کن اشکنجه گول مسلمان حاضنه کرن و چند همینا کن و اشمانه بده بلال و بحثا اشکنجه گول بلال رومی حاضیه کرن بلال جی مسلمان دست پیشینه يعني دسته پیشی کو مسلمان بو بلال یک جوایا او کوله امیه کوره خلف بو امیه کوره خلف او گره کی مشرکا بو امیه کندر يعني وريس تخص تويوي و تابت نابلا پی زارو کان زارو پید لیست اوی دوی حالی دا بدنگ بلند و آزاد دگوت احد يعني بني في اشکنجه دا بلاد بوچه أحد يعني الله يكا الله أحد وادقو إيماني بپوته ما بإلهي ما بينا إنكارا دين محمد رب محمد بكا ويدقونا ولا أحد الله يكي بتنيا شريكي وينين جار ناشي أمية يعني أب أمية كوري خلف بلال دبر چولي دو وقتين يبرودا أو لسر پشته لسر قوما گرم و سنجری دریج دکر و قبره کی مزن دانی سرسنگاوی و دگوت تی وهابی حتی توش دین محمد بزیوری و جلات و عزارا عبادت بکی لات و عزا او جنابه هناك صنمه و مشرکا بی لیبله بلال بیسکن توحیدا خدا دکر توحید يعني يكيتي يعني الله يكي تنيا وبأحدا وما سنجري جيره هي نقدمو بأحدا يعني جيره السبق دهات يعني بوي قرمية ندحسا دوين هنقامي دا يعني دوي كيليكا قول بلال بن إشكنجي دا أبو بكر أو ديد وجيره قول ما تش خدا ناطرسي حتى كنجي دوي أزيته دبي جمزني وير السيدي وير قول أمية بعجز قول تاو خاپان دیا ویش بی حالی خلاص بکا گو توی خاپان دیا توی آنی سر دین محمد تکلیه گو جدب دین ما قرایا اینا گو توی خلاص کا ابو بکر بلال جه کری و آزاد کر و چخواست خوازش بی کولی خورا هل قاس خورا هاش کرا ویش کولتی آخوا در خوی آزاد کر اوی يعني ابو بكر جبلي بلال يعني جغيني بلال پر كولين دنجي اي مسلمان بونا آزاد كرن يعني قال كولين با مشركا و مسلمان بون اشكنجه ديتن ابو بكر وان كريش خويه وانا وان آزاد كرن يلي خدا جي تا آزاد بكي اي ابو بكر ياسر بمالين خبا بحثا يلي اشكنجه قول ياسر و تبلي بيركاوي وزاروكيوي ماليه خبا ياسر بجن و زار و زيجين خبا بآگر و شواط
دهاتن işkence dan. Dema peygamber ew dîtin gotên azabdan jwan re got sabr bikin maliyên Yasir. Yani malbata Yasir sabr bikin. Beşik cihê ve cenneta. Ya Rabbi tu wan afu bika û tu wê bikî. Dua peygamber yani peygamber aleyhisselam dua dua. Yani qawata peygamber Müslüman ne bu gowanaj bine ve işkence xelas bikin. Ama peygamber jwan go sabr bikin. Yani dini xwe nebagin biya nekin sabr bikin cihê ve cenneta. Yasir bijina xwe be işkence da bûne şehîdê yekem û diriya İslamê de. Şehîdê yekem diriya İslamê de Yasir tevlî pîreka Sümeyye. Navê Sümeyye. Gure Yasir Ammar ji zorbûna eziyetê hew xwe kir. Yani Ammar gure wa bû. Wî xwe ber zêde nekir. Gotina müşrikan yani kelîma kufrê anî ziman û xwejina mapê Ebu Cehlê xwînmiş xelas kir. Da bi baz herê cem pêxember û bûyerê pê bide zanî. Ammar biya Ebu Cehl kir. Da bavê te mesela Muhammed gotinê nexweş ji İslamê re gotin daqan ew jî işkence xelas bê bide xwe xelas kir. Lê dîsa bi bazdan hate ba pêxember derdê xweşê re got hal mesele ne işkence de gotinê nexweş te re gotin. Peygamber jê re got Ammar ji serî heta binî tev îmana. Tamam. Yani goma hengî qelbê te bimibe û çawa bu qelbê te çi got wadê got ev zimanê xwe te gotin ji min re gotin dilê te çawa got dilê min te vekirê dayî. Peygamber aleyhissalatu vesselam gona xwe Ammar ji serî heya binî îmana û heke careke dî ji wilo te kirin dîsa bêjin. Bi vê bûyerê yani bi vê mesela Ammar Müslümanan fêm dikin gotina mirov têxê kufrê ger bi zorê hatibê gotin mirov ji dîn dernaxê yani kelîmê kufrê heger bi darê zorê yani yek silahê têxê serê te de got bê tu nebêjî. İnkara Xuda neke inkara İslamê neke dev nabêjî İslamê peyxemberê İslamê ez ê te bikuşim tu jî ji wê tirsê tu bêjê insanî ji dîn dernaxê. لقب ناكي بزمي بس هيدا ندل ده يعني بزماني خو بيجي لي قلبي نابيجي جنين درناخي ليدي سيا باش بلا خو بدي كشتر وبلا نبيجي بلا ميزني قابا هگر ساغونا ويجره چتر به و زان به خدمت کے بهتر اسلامي رب کے بلا خو بدي خو نه دکشتر ها به زان به او کینی بلا خو بدي كشتر بلا وي گوتين ابو بکر Bahsaydı işkence böyle Ebu Bekir hatiye kırıldı. İşkence ditin ne hali Müslümanı behezu zayıf bu. Yani ne hama Müslümanı zayıf, ebe kavvat. Vaya Ebu Bekir zelamek devlement ve jmazni Kureyşiyana leb sadama Müslümanetiye te azabdan, te aziyetdan hatta behişt mini ve zanna mrinavi tekre. Hangi ley xistin ley dan behişt keve. Yani zankin goqin miriya. Jibona be kari hicret kirine ke vaze hicret bikim. Az ji Mekke derkevim. Le dosta kiwi ek kevin wi kira bin himayeta xoda yani kira bin baxte xoda da müşrik ji aziyedana wi xudur bikhim. Nega adetek habu dinan millet ha jidna ma de şi haya. Gaba go be az bin baxte falan kasda قدري يتقرن بلا خلينا يعني هاجر يكي مظن بسرق بقدر قيمته يدنا من الذهب وقابا وي إعلان كل جهة فنانكس بن بختي من ده خاوته بن بختي من إيه دي شتكن بلا خلينا إشكنجة زيت لنا كن دوستك يا أبو بكر هبو أو دوستي ويجي دنا بوا بخده شيء بقدر قيمته ويأكل بن بختي خدا لبلد در حق مسلمانان دا نجهد دیران عرف و عادتان نجی وقت جوان رهبو يعني علي عرف عادتي واولي وقاواي كيف فكرمان من وقتي كده بلا خولين دان نيجو بو مثلا مسلمان تي يجي مسلمان انا عرف عادتي وبيك نتان يعني اغلب بيك نتان بس يعني ام مثلا ازيت يجي بخوين خبابه كل على ايدي سياستان هم هاتني وبازاري يسوي بازاري كيف پیغمبر رکن یعنی اب سے بازار بہوری چونه با ابو طالب عامه پیغمبر سے بازار پہ رکن یعنی وہ سے بازار وہ پیغمبر رجی کن
خباب کوره ارت ویجی اشکنجه زهدی دیا خباب دوست پیغمبر و ظلامک حسن کرد حداد یعنی وانی حسنا چیت کن کوله پیرک که مشرک بو اب خباب کوله پیرک که مشرک بو دما باوری به پیغمبر آنی جدسته وی پیرک پر اذیت دید زحف جاران حسن سور کری به پشت و لاشی وی وطانی و داغ دادا دا گوشدین اسلامی وگل حسن صوف بلا شی بذكر داغدا لبلي أزيته إيمان وي قائم تردك أو زيد تر بدين خدا وجريد دا ودلي وي روني تردك شقا أزيد ديتن بهتر بدين خدا وجريد دا بفيا واي تركش مسلمانا نبو جو بحرا خوا جو بحرا خوش إشكنجة وش أزيته نصيني تم مسلمانك ببحر إشكنجة ببحر نما حتى جانكي پیغمبر لبر سیاه کعبه شریف خود ریش کربو خباب چوبانه و جیرا گازن دا زوربونا اشکنجه کرد یعنی گازن که گوزعب اشکنجه که زور گران مته کرن و گوت یا رسول خدا ما تو دعانا کی گو خود مجبا مشرکا بپاریزی یعنی مهو خلبر به ازیت گرن دعا بکا گو خطانا مجبه ازیت و اشکنجه کافر خلاص کید روی پیغمبر صور بو و رابو رونش وش خباب رجوت يعني في خبري ما خبر سهي دريش كربو بر ساعة كعبة قدريش كربو عني عادز بو يدي رابو سفاوي مثلا ها ما يعرف الفاضي يعني تشتكي خوشكاتي جاري كده جاري مهم بيجي ماما هو مثلا عايش كم يدي في خبر عليه الصلاة والسلام رابو سرفو قوت وچه مسلمانه بریاوا یعنی ای زمانه حضرت عیسی و حضرت موسی و قوم بری مسلمانه بریاوا جا اتباع پیغمبرین بهوری یعنی گول پیوا پیغمبرا و پیغمبر بریامن گوشت و حستی وان بشه حسن دهات شهکرن حتی لاشی وان قد دبو ازنا شه حسنی دناب گوشتی وارد کرن بساغیتی شيء حسني دنا گوشت که گوشت حستی ساغیتی شفقتين قد ذكرن وهنا جوان بخيزاري يعني ببركي جسري وان بذكرن دقت جاردني جدين اخوان ندزيفرين والله وي خدا جل جلاله وي دعوه تمام بكي وي ريوانجي يعني مسافر جي صنعاي حتى حضرموت بكبيري جبل خدا جتك سيدنا ناطرسي يعني مسكينية ديوات دبي أرينا حاولت بنبي إشكنجة دنا بنبي أزيت دنا لويت زمانك نيزيك دا إسلام وي خورت ببي وي مسلمان خورت ببن دولتا واتشب بي إسلام وي بلا ببي قو إيدي مسلمان جي صنعاي يك ريوانجي جي صنعاي هاري حضرموتي دباجار منو دوري هبن ودريدش خدي بيش تشكي دي ناطرسي يعني قو دزي كمنا بيشاوي دا يعني هناكي ونوي بكوشين هناكي بشرحين فلان بيبان ناطرسي كما أولي أمنية حضور وشي ويتشيب بي يعني مسلمان يدي وي درحاتية دبن قابان إسلام بقوات بو يدي وي حركس حضور وشي دبن يعني حتى يمنين هدبن بيشكنجي دبن إشكنجان بايب برياوا زحمة تربو عليهم بيقا إشكنجة دبين هي يك جواب خيزاري نكرنا دقت هي يك جواب بساقيتي بشيء حسني قوشتيوي وحسني شاب نما قطعنا شيء حسني في دوري هنا سيدا إيه شيء حسني في دوري هنا حتى شيء حسني هنا كمان ما سيشار بزمارا بتبا كيبا بكا بلش وها بو شيء حسني عجيب شيء أصلي سيدا سیاستان لحب ہاتنے و بازاری ایدیوے ہر بازار کی پیغمبر ربکن سیاست کی کھا بیمان ہب نائی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دا خوازا ما هری داوی ابا حمد تصفر رب العالمين